Ni na udhocha ingine ndi tuambia mavuo maitu kumako ya kaunti ya Makueni vala mbunge ya kaunti ya Makueni ndisa kwitikila maundu ma Uiiti Mathi otondu kwambiisye kwonekana nthini wa sivitali wa Makueni Level 5 uni uneni wake mwene kibila wa kamiti ya maundu meokonia mia mbungeni ya Makueni ingi MCA wa Ilima Bishop Jonathan Muthoka na indi uyu ka itina wa MCA wa wote nzi ukukilia makulio yulu wa Uiiti nthini wa sivitali munene wa Makueni Level 5 ula na wa wote na ula uiwina iwango sia Uiiti na uthukumi wetu tasiende kwithiwa sithi nthi kavindani ka oyu livoti yake Caleb Chalo. Akenena na kiseseke Bishop Jonathan Muthoka MCA wa Ilima niwaweta kana kulio wa MCA wa wote Felix Mateso yulu uthukumi wa Uiiti na muno nthini wa sivitali ni wa Makueni Level 5 ula yova musini wa wote ni watuma kamiti ye mwana ya wima wa mwi ndivangia sikalo sio thiungululo uthukumi wa itwe sia wima wa mwi kuwa kikithia kana ta mbunge mayisa kwitikila ene nthi kuna mayitu ni sia Uiiti kumana na olelu wa thukumi mawima wa mwi na ekulia niki hospitali maitu nibitu matheeti Uiiti na niwo nitwa nena ni zake duchu na twa assess committee ya health ni kuposa issue hizo nundu tulikwenda kwiwa kana hospitali wote wa Ilima Makueni ni wenda wina andu mate kwitikilwa kutumia card cha universal cards kana NHIF cards kana be mundu ukwiye ni kwindana na atendiwa kana sina ndawa kana service yo niende tende ana niendo tungi ngava na itumo pe muno ndo kwenda ungava na mwene pepa luo nandiki na yeko mitandao akulite ndiki standard siende tende na eti report ya nondo alama sio ni ko mitandao niwo kila ndo nakwaja nikana tuiti kila na tambunge no ngina ithiwe witu ne oversight no ngina tutsisi hospitali maitu matumikite kwanzela ya elite nienda kwazi alame katika hospitali enda we Muiiti enda we nurse enda we ndakitali enda we chawa na ndo tukumata mututi ni wa ilo tukuma wala wagu no mana service inu tunengane ba service to humanity service to God. MCA uno ola ingini mwene kivila wa kamiti ye mwana ya maundu moko nyamio no wetakana ni mavanie kukwata livoti kuma kwisese sionthe sia Uiiti va kaunti ya Makueni na ile kumatona ya kuosa matambya me mwana makumina thina u ayoka ni yanengwa komiti ya health ni kana komiti ya health ilike nekunikele muno lakini ona otwende mamina kusisi mama na kila kiende ni tukuchoka ingita mbunge either tundisikazi kana ito no cover kila hospitali na tuituma mbunge na members kila hospitali kana tukwate report comprehensive ya kila hospitali lakini tuamba kwete natuma ni chaume utwete taanza sia maundu alama akudwa ni chauke the level 5 ito ya hospitali wa wote ni kana kumaba wende tunenge basis ya kulika hospitali ni alangi. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Velingi wa Maovo.